اون سامپینی که ما دلیش نماده باشه بیت باتل میکنم فقط بیت باتل سودیا میتونست که طرفداری ما شما ما دبیت بالانه که من تیار نبودم چه خیلی ما پابلیتر میشم لین دا باتلش طرف نمی گفته بود که سمبولات از شرمندگی یا هم خیلی مقصد کردن دام گروهش میگفت از طرف کردن همش غمزش درفته سومی که میومد تقسیم کردن نتونستن این می چیزای باشه اونجا همین کسی که باید متأکنی دوونیه نه آو دلیشو باری سودیا کرد او را ما میدونم نوز خودش گاش گفت که دلیشو ناتوری باید دادم ناتوری میگه باید برای خریداری نمودانی محصولات صاف سودا میتوانند از سایت sofsavdo.ru استفاده برید. محصولات ها برای ریختن موی سر قبض کردن ریشه خود یا اینکه شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید یا اینکه قد شما پس هست و میخواهید قد خود را بلند کنید یا اینکه شما سفیچه پوستی بدن دارید یا اینکه دیگر بیماری پوستی بدن دارید پس از محصولات صاف سودا استفاده برید. دستافک در شهر مسکو و سنت پترزبورگ مدت 1 ساعت باشد. برای دیگر دولت ها باشد دستافک از 2 تا 3 روز می باشد. برای فایده های ضروری دیدن میتوانید از یوتیوب کانال sofsavdo.tg استفاده برید. از نام کانال ما گپ زنید به شما تخفیف کرده می شود. سلام علیکم. علیکم السلام. شرکت و کی نام؟ ریج. کی در $20 شما؟ مقصد کدام جلن باتل داره کارچ بگم همه دا کسی قبول میکنه میزنه Значит, вы в том поле, кого вы قبول کرد. Опытон своей батл да, параллель батл чамка мисол шумо батл иштирок кардаган батл да. Мақсад در باتل اشتراک کردیم و باتل سال батл сол, а ты чирич? марам батл сол да я бар иштирок кардагим я та паражин Это он там вижу придаги. не як но боյд дадагим Ай мисол саперникотон ай чанд солро боша критерия мисол это требованието. мақсад фарқ надора ҳами бита қабида битона мешавад солш важно нест нормальный хона мақсад битона хонда бита بعد شما که مثلا چی طلب کردین خویشی شما چیه شما دستونتیان تیپا گمرات میگم خویش یگان خویش نداره مقصد چه خیلی که نمیلو باید بطل نمیجه دا اشتراک میکنه مقصد پول میگیره نمیگیره درنگی هم ودم را مقصد همون سلوبی وقتی так очень второй چی خیلی مثلا چیزی گفتنین شما گاوسن که مثلا کی باشه کاتو سپریتون کی باشه شلاتما چند سال باشه چند سال تو چند سال اون سامپینی که ما دلیش نماده باشه بیت باتل میکنم فقط بیت باتل اون باتلش باشه که نیست یک بات خونه سازی بات خونه خیلی باتل با مزه بات گذرده مقصدی بوی یا نمیدونم چه خیلی میخوام ما مقصد میخوام که خیلی چوت کموشی باشه اما دا فرق نداره مقصد همی سپرنیک بفورش ورسوس قطیرم میکنم فورش مینوس قطیرم مقصد همی کم ترک بتونه بزه بد نباشه دا مقصد چنی خیدم خیلی همی کم بهش بفهمد همون میزنم اولش دا خیلی میشه مقصد همی سپرنیک اگر این آمده باشه مثال سپرنیک پیدا شود میشنیم قطیش مسئولیت میکنیم خیلی یکون راوند شبه مینوسو با یکون راوند شبه ورسوس بفورش مینوسی خیلی بفورش ورسوس فرق نداره برسونه بیپین خبیش کاریچ کی میخواد که مثال سودیاتون کی باشه کی را انتخاب کردین مقصد همه سودیو ساز همش نشته گایو با گفتی ما اکای سلیم کتی حق نظر سازی بد نیستم کار نظر کای سازی بد نیستم سه کاز باید باشه فرق نداره مقصد همون ساز نیستم مقصد فرق نداره یا همش سازم سلیم قدیتی سلیم اکای نظر همون ساز نیستم مقصد همین لبوی بطل تماش کردیم ساز بد سود نکنم باید اون چی میکنم ده مقصد тогда просто خیلی بیرون میان اینجا مثلا کریتری چمدان‌ها طلب میکنن که مثلا سودیا باید باشه که مثلا اخرش میگه که سلیم باشه لیرو باشه بعد اول اخرش میگه که نمیگه من میخوام اعلام باشه با کیرا دیگه کسی دیگر انتخاب کرده که مثلا همین باشه که اخرش شما گفت که اعلام نباشه این ایش باشه اون باشه برای نشون بپرسم وای вообще ай без судья неста просто хочу наметунам бой метан ба бори судья ка манам батли солда бой додам ай би хидам ба тайёрӣ надоштам бой додам
ой би судья нест судья метонест ки тарафдори ма шава ма да битя балане ки ма тайёр набудем чӣ хема победитер мешам значит ҷада судьёро гунаҳгор намекунӣ не судьё ҳақ доварӣ мекунад вай айби хидам бад батли сол айби хидам да то боварӣ дорад ки судьё мисол правильно чӣ мекунад правильно мекунад ҳо баду батлери сол да ам хали судьё правильно чӣ кардагяну хали мақсад батлери сол да сабабе ки шум бисёр буд хали вағчар баъд овоза хушу судьё намефаҳмидан баъд гап айрӯи гап неву айрӯи стил айрӯи хали чӣ мегӯям ини рақс бозӣ девонагӣ мекунад ку дастан айрӯам хали баҳо додан ам сабаб баъд судьёи мисола камакак чап гирифтан мардум а так судьё соза на маш соза мисол ҷада буд одамои участникои будан ки мисол мидавори будан аз тарафи судьё мисол буд далелшо мидавори буд эмка ҳами касе ки бой метака нидаволния не ао далелшо бори судья кад ура ма медонам ноз хидаш гашт гуфт ки далелшо натури бой додаму натури мега бой дод мақсад натонисто ихтисосайрида значит шумо фикр доред ки судья мисол ҷада айби судья нест айби аз участник вақте мебе бетайёрӣ ва лекин давора судья давар мекунад о мана ман батл ҳардум дил шикаста шудам мақсад мане ки ай хидам ма рафтам айн батл буранд рафтам ман ай хидам ай мақсад ки айби хидам а шумо соли чанд сал кардагин реп вообще соҳи реп кадом сол реп ма ай вақт сол сар кардагин сол чанд сол шуд саркиним мумкин сар кардам 2016 боша а так бида мехондум 2011 буд намехондум мақсад запис намекардам чиста барои худ дорем о мешнам хаятоши барои кайф худ мехондум марам ай 2013 мақсад завқ доштиму ченоами абада баха шона гӯш мекардам фақат аму чено мақсад завқ доштиму саркиним нем 2019 сар кардагим якм репортон чӣ буд мисол лиричный буд ё ки андеграунд буд ай ма лирика ай ту чӣ шерка ай ма лирика лирика просто дина бахи камала мисол ӯ гуфт ки ма дуаем буд типа чӣ на лирика буд на андеграунд буд типа чӣ буд ҳаётӣ буд ҳаётӣ буд ӯ дар лирика дохил мешава ҳаёти ака не ӯ мисол вообще лирика ҳатё ҳаётӣ баркард ки ҳами аксарияти реперо ба лирика сар мекунанд баъд ака хичона гангста мегиранд боиси мепаранда мақсад ман калимаи гангстер ки маънош чия чӣ ака мефаҳмӣ ака тоҷикои химо гангста ака ҳам типа хулиган хали чӣ мегӯям сензура мешава андера хондам мақсад андер барои бихом биё батл да ихта нишон да ки андера метонам мақсад видео ҳами репа ки запис карди андера мақсад ягон гапи соз бугӯ ақурат иши атвенетай хеле ноақиба да мақсад андер мегира лирика мераса баъд лирика андера хеле намеша ушам репера ишам ина ман лишнама андер бисёр мехонда ки ягон лирика пас назадам хел бароиш ки дарконеса рӯз меша ман мехонам лирика мисол додихто пишти хезера мегирифт из-за того что ки ваё андеграунд мехонам фақат типа чуна нига мегирифтам ваё против лирико будан яъне ки ошиқо ғамзадо будан фақат против ғамзадо баромад мекардам баъд ина рӯзе шид ки рӯзи соле кишид ки ҳамун андеграундео ки яъне ки мисол додихто пишти шумо мегирифт баромад мекарда қафошо ҳозир ваё полни 180 градус тоб хӯрдан даже гизар будан ай ғамзадора яъне чӣ хеле ки мегуфтам ки касе ки туи муборак мехонам ай ғамзадай айнак карлиёнам дидем ки туи муборак хон и заес хелчанаёхо да лен да батлиш тарафи нави гуфта буд ки сум болотар аз шармандагӣ ё ам хеле мақсад карданда группаш мегуфтан аз тара кардан амаш ғамза шуда рафта во ака камбудии репа мегуфтан ҳам тарафе ки додихидо тарафдоршон буд типа камбудии репа мегуфтан ака и нигеро репа ай чӣ хела через дигар давлатҳо кор мекунанд мақсад мебинад ки дигар давлатҳо да ошиқӣ намехонанд ё ки хеле ғамзадагӣ намехонанд ака бояд ки моро накунем ҳамин корро мақсад ё ҳамин тараф нигоҳ мекунанд ва гуфти шумо мисол ҳамин кору поступкое ки ҳамин хезе мекард правильно будами ё ки нодуруст не кадомаш именно то что мисол против ғамзадо выступат мекардам ҳарчи мегуфтам ғамзадоро лекин ози хичонам халид дуруста 100% нодуруста кори чиза хичонам медонам мақсади барои ака чия да мақсад барои
ҳами во намедонанд чире бикунанд ҳами лирика мерасанд барои мешава барои чи мегӯянд статус да ҳама ҳам коро мақсад любой кас ҳами хелай но хуштуак медонанд ки 80% реперисто ғамзадаанд даже зиёд лирика яъне ки лирични будан хубтара чем андеграунд лига будан не ака хуб не мақсад ака ҳами андеграундам хубаю битони мақсад барои худат бихони хали не ки бигири як каса паст бизаниву чӣ кунӣ не просто мисол халқда мисолтар ҳамин лирични чизо маъқулай ина мисол агар он концерт ташкил кунӣ файрод кунӣ мисол концерт додама бугӯй ки мисол агар пеши концерт файрод кардам мисол то билет мемонӣ ки мисол ки мебурад чӣ хали трек мехонам типа бугӯй андеграундай фақат вақте выступленда одам уже намеяам да ҳаёт ака ҳама мухлис як тараф неста мақсад ҳаста одаме ки фокуси як касар хеле ку як каста ошиқӣ маъқулай як каста андеграунд мухлиси андеграунд меган ошиқӣ нахоне бо ошиқорам ҳастанд ки меган андеграунд нахоне иҷа хай каму кам касе да чизе маъқулай аммо одамое ки баъд меган ки мисол типа чӣ нахонем ғамзадагӣ нахонем меган лекин бо чон то мехонам тарафи ғамзадо баромад мекунам мебина ки хай нахон гуфтагава не ки хонда гар чишидак мега бе ки ман хазаду мақсад даход нест хай мешава ну не ки чени лирика намешан серано шумо яъне ки гуфтане ки типа барои даход вайкардам хезет шумо суме ки меомад тақсим кардан натонистанд ин ими чизай байшонда суме ки даромад меомад 18 нафар тақсим кардан шон кинч омад агар ака агар ки намхе гуфтане ки вайора карчи сум шикаст буд иҷа агар ака просто чия ки агар ҳамин лириконе хали айре бой намешидан ку нигеро ҳаму чӣ шонда мерафтан ошиқӣ намехондан просто дидан ки ай тарафи нами лирико мақсад хондан уже чӣ хела иш ютуб канал уже просмотро миллион пул кор кардесай дидан пул кор кардесай ба ёрам резка эси ҷаштан барои пул кор кунӣ агар ки ҳамин лирико ҳамхе намекардам пул кор ё ҳамхе як он мерафтан мегуфтан ки хай ҳамин андеграунд тамом значит хали так кумири шумо кия аввал ки кумиртон кира гӯш мекардем вақте ки репа сар кардагина будем ва гӯш мекардем мисол шумо дам хали адреналин додак ки шумо конкретно ман именно шонем си мухлисишон будам баъд бахара гӯш мекардем бахаште чора биза гитарано даврош буд аввал бахара гӯш кардагим баъд шона ба шона бисёр гӯш мекардем то ҳозира гӯш мекардем мақсад ту чӣ шерка ман кира барона кати ям шон аввал гӯш кардам ба барона гӯш кардам бисёр ки ба стили андерда ба қот шидам байда ҳам лирика ҳам ҳар чиша соз шидам мақсада агар гӯш мекардем баъд шумо мисол стимул дод ки репа сар кунем баъд ман мақсад ака дар Россия будем ман медидим ки ҳама реп хондем манам завқ доштам мехостам ба мақсад бигам орзу доштам дам репер будан ҳама мехондак манам бо мадан хел стимул дод мақсад гуфтам нахо камёбитонам ман нахонам ба манам омадам сариш кардам мақсад яким текст ки наистагӣ чӣ хали буд яким тексти ман наистагӣ мақсад дар бораи хеле ҳаётӣ бигӯям да падар модар ҳами зиндагӣ навистагӣ не ки хондагӣ ошиқӣ хондагӣ мақсад марги дӯст доштан хондагӣ айти чӣ шерка ман яким текси ошиқӣ нависагим не ки садои кӯчада баромад кардагим андер баромад кардагим садои кӯчада хай тогда фаҳмидем требои бачакон халиам кадоме ки метавонад кадоме ки ҳунари мисол битқапӣ дорад ай 18 боло бошад ки фарқ надорад сини солжане ки фарқ надорад тошто ки мисол бит парбит хонда битонад бита чувствовать кунад ин бачакон мехоҳанд мисол вызв додестиам кадоме ки бита чувствовать мекунад ва тайёре батлда маҳрамат кадоме ки мисол вызв ямеро қабул кардание маҳрамат кунед ба ҳамин рептиҷей вызв шумо мисол як рӯз маслиҳат мекунед ва мебинам каса мисол вызва қабул мекунед вызви бачакора кадоме ки мехоҳад қабул кардан ва як рӯзга барнома мекунед баъд маслиҳат мекунед куҷоша мисол ва ё требои чона мегам чӣ хоҳиши дорам чизе гуфтанед мисол ба мухлисотон марҳамат мақсад касе желание дора ина марҳамат бия батл мекунем мақсад морам намегем ки лучшему хай бо месанҷем охи баъд ҳамин чиам созай ку мақсад бидаву хонда натона неинтерес мешавад батл ту соз мехонию ӯ наметона
кайф наметад дигари. Вақте ки соперник жёстки саркат на жёстки баромад кини мухлис ам батлам зиёд мешад. Барои ами одаме ки соз мехона биям баромад кунам шурак виза қабул кунам одаме ки бита хуш меқабад. Значит, когда киомат виза туна қабул кард, баъд мисол рӯз чиша муайян бекунем, маслиҳат карда баъд метавонем чӣ кунем сар кунем. Хайр бинандагон иромӣ ибад виза фаҳмида бародар. Кабул мехоҳам бисони кор кунам, номерои дар зери видео буда муроҷиат кунем ба телеграмаш ва мефаҳмонам ки чӣ хел кор кунем бисонам. Хайр то барномаи оянда.